Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ašrafil anbijai wal mursalin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'd. Rabbi šrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Doista svaka zahvala pripada uzvišenu Allahu tabaraka wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda, alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama koje stižu na naš e-mail. Na samom početku opet napominjemo da je doista mnogo pitanja koja stižu i ne možemo odgovoriti na sva pitanja. S druge strane, određena pitanja doista su teška, kompleksna, iziskuju dodatno istraživanje, iziskuju dodatne informacije, tako da mi smo rekli da se ne obavezujemo da ćemo odgovoriti na sva pitanja, iako možemo slobodno kazati možda u procentu više od 80% pitanja, ako Bog da, mi uspijevamo odgovoriti na njih. Ovo je naše 6. druženje u kojem odgovaramo na vaša pitanja. Rekli smo da prioritet imaju pitanja koja su vezana za post, ali u svemu tome zbog potrebe odgovaramo na određena pitanja koja nisu vezana za post. Prvo pitanje, zanima me da li se vitre daju za nerođenu bebu. Pošto pred kraj Ramazana ljudi počinju često da pitaju pitanja vezana za sadakatul fitr i mi ćemo, ako Bog da, u našim narednim emisijama sigurno imati više pitanja vezanih za sadakatul fitr, ali evo, prvo pitanje vezano za sadakatul fitr koji se izdvaja na kraju mjeseca Ramazana, da li se daje sadakatul fitr na bebu koja nije rođena, i ovdje stoji u pitanju da je termin tek za mjesec dana da se dijete rodi. U svakom slučaju, ako se beba rodi u mjesecu Ramazanu, onda je obaveza dati za nju sadakatul fitr. A ako se ne rodi, onda nije obaveza, ali ako se da, inša Allah, insan nije pogriješio, jer je to bila praksa Osmana radijallahu ta'ala anhu. Tako da znači, pošto nam još ostalo nekih 12-13 dana Ramazana, ako se desi rođenje djeteta u toku mjeseca Ramazana, onda je obaveza izdvojiti za njega sadakatul fitr, njegovi roditelji će za njega izdvojiti sadakatul fitr, a ako se dijete ne rodi, znači onda je lijepo i pohvalno za njega da se izdvoji sadakatul fitr. Znači pravimo razliku. Ako se rodi u mjesecu Ramazanu, onda je obaveza izdvojiti. Ako se ne rodi u mjesecu Ramazanu, onda je za njega lijepo izdvojiti sadakatul fitr, ali nije obaveza. Drugo pitanje, zanima me da li ću imati nagradu za učenje Kur'ana na arapskom, a ne znam arapski. I da li je bolje da učim Kur'an i na arapskom i na bosanskom. Mi smo o tome više puta govorili. Smatram da je najbolja opcija i kombinacija, kad smo u pitanju mi koji ne znamo arapski jezik, da učimo stranicu na arapskom i mi, bez obzira što ne razumijemo šta se uči, za svaki izgovoreni harf imamo sevap, a svaki sevap i svako dobro djelo se kod Allaha upisuje desetorostruko, kao što je došlo u hadisu imama Tirmizije, da Allah poslanik alejhi salatu vesselam tako kazao. Nakon toga preporučujemo da se pročita prijevod kako bi mogli shvatiti značenje onoga što smo učili, jer osnovni cilj objave Kur'ana jeste razmišljanje onome što se uči, praksa i, hajde da kažemo, odgoj putem tih ajeta. Tako da to je neka dobitna, najbolja inšala kombinacija, da čovjek pročita, oni koji znaju sufaru, da pročita na arapskom jednu stranicu, a nakon toga da pročita prijevod. I svakako da će, ako Bog da, biti nagrađen i za čitanje prijevoda, jer na taj način on razumije ono što mu je objavio njegov gospodar uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Zanima me kada počinje imsak. Da li mogu odmah klanjati sabah ili treba malo sačekati? Mi smo o tome već u jednom ili dva predavanja malo detaljnije govorili, iako smo kazali kada su u pitanju vaktije i problem vaktija da nećemo se mnogo tome posvećivati, pošto je to osjetljiva tema. Ono što ja preporučujem, a ne da obavezujem, jeste da insan
prestane jesti sa vaktijom, a nakon toga da sačeka jedno pola sata, nakon toga da klanja sabah namaz, znači kako bi objedinio dvije sigurnosti. Dvije sigurnosti, radi se o namazu, radi se o postu. To su dva temelja, tako da insan prestane sa vaktijom jesti i onda sačeka nekih pola sata zikreći, doveći, učeći Kur'an ili čitajući neku korisnu literaturu. Nakon pola sata, ako Bog da, kada klanja sabah namaz, tada je ispravno postupio. Klanjao je namaz sabah sigurno onda kada je namaz nastupio, a prestao jesti u periodu kada mu je bila obaveza da stane. Tako da na taj način, ako Bog da, u ovom vremenu u kojem se trenutno nalazimo, kada imamo na našem bosanskom jeziku ili da kajemo na tržištu 3-4 različite vaktije, 3-4 različite aplikacije, mislim da je ovo neki središnji i najbolji izlaz. Broj 4, pošto mi mjesečnica nije uvijek istog trajanja, zanima me poslije kojeg dana bih mogla zapostiti. Nekada se desi 6. dan da nema ništa, nekada 7. dan. Halal te na pitanju i tako dalje. U svakom slučaju, pitanje mjesečnice se vezuje za krvarenje. Kao što kaže uzvišeni Allah, jes'aluneke anil mahid kul huwa adha. Pitaju te o mjesečnici, reci to je neugodnost. Krv. Sve dok žena ima krvarenje, bez obzira da li to bilo 5, 6 ili 7 dana, ona je u mjesečnici. I ne smije postiti. Kada bi postila, znači njen post nije ispravan i učinila je haram, niti smije klanjati. Onog momenta kada bude sigurna da je prestalo krvarenje, odnosno da je završila mjesečnica, a to se može saznati na dva načina. Kod nekih žena, nakon što završi mjesečnica, izlazi bijeli iscjedak i to je pokazatelj da je mjesečnica završila, a druga skupina žena jednostavno znaju prestanak hajza i mjesečnice nakon što budu sigurne da je krv prestala da teče. To mogu provjeriti znači higijenskim uloškom, mogu provjeriti pamukom, mogu provjeriti određenom čistom znači tkaninom ili nekom krpicom, tako da kada znači budu sigurne da je prestalo krvarenje, okupat će se i od tada će, ako Bog da, početi postiti i od tada će početi klanjati propisane namaze. Mene zanima za vrijeme posta u predakšamsko vrijeme u kojem je zabranjeno obavljati namaz, da li je dozvoljeno upućivati dovu? Itekako. Dozvoljeno i nema nikakve uzročno-posljedične veze između namaza i između dovi. Znači, pred akšam od ikindije, nakon što klanjamo ikindiju, više nije dozvoljeno klanjati opću na filu, sve dok sunce ne zađe. Ali to se odnosi samo na namaz, dozvoljeno čovjeku, čak šta više možemo kazati, pohvalno je u tom nekom prediftarskom vremenu da čovjek upućuje dove svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, tako da ne postoji veza između namaza i dovi. Namaz, opća na fila, nakon što se klanja ikindija namaz, više se ne može klanjati dok sunce ne zađe, dok je pohvalno i lijepo doviti u periodu prije iftara. Sljedeće pitanje. Da li se može nadoknati namaz ako ga propustim zbog posla, pomoći roditeljima oko kuće i tako? Volio da dobijem vaš odgovor. Čovjek treba da zna da je namaz vremenski ograničen ibadet. Inna salate kanet alel mu'minine kitaben mevquta. Namaz je vremenski ograničen ibadet. Vjernik ne smije dopustiti da ga propusti, da prođe namasko vrijeme, a da on nije klanjao namaz, pogotovo kada su u pitanju ovakve neke stvari, pomaganje roditeljima oko kuće i nekih kućanskih poslova. Znači insan treba da odvoji 5, 7, 10 minuta, pa ako je i u bašti, znači okrenuti se prema kibli, ako je pod abdestom, može se klanjati na zemlji, prostrti neku deku, prostrti neku jaknu, klanjati, samo znači ne smije se dopuštati da namasko vrijeme prođe, a mi nismo klanjali namaz. Esselamu alaikum, uvaženi, prije nekoliko dana na ahiret mi je preselio babo. Zanima me da li ja mogu za njega ispostiti dane Ramazana koje on nije. Nakon toga ovdje ima pojašnjenje da
hajde da kažemo, dobri sin, brine se za svoga babu koji je bio na nijetu da će postiti cijeli mjesec Ramazan, pa nije ispostio, da li za njega napostiti dane koji nije postio ili ostatak Ramazana. Islamski učenjaci kažu sljedeći, ovo zapamtite, ovo je jedno veliko pravilo kada je u pitanju post za nekoga drugog. Ako je insan razbolio se i u toku mjeseca Ramazana i umru, nije imao period kada je mogao napostiti te dane koji nije napostio, znači umro je, a nije ozdravio, nije imao dane kada je mogao to napostiti, za takvog insana se ne napašta. Znači bolesnik koji je bio bolestan i u toj bolesti umro, bez obzira koliko je dana propustio od mjeseca Ramazana, znači za njega se ne napašta pošto nije uopšte ništa zakazao. Imamo drugu kategoriju bolesnika, to su bolesni, odnosno ljudi koji su preselili bolesni, bili su bolesni, pa je onda prošao Ramazan, bili su u određenom periodu zdravi, mogli su to napostiti, pa su nakon toga umrli. Za takvog insana koji je imao priliku da naposti, pa nije napostio, pa je umro, kažu islamski učenjaci da za njega njegova djeca, njegovi nasljednici mogu napostiti dane koje nije on postio, ali im nije obaveza, već je to pohvalno i lijepo. Znači, ako je insan bio bolestan, pa nije postio zbog bolesti, pa je nakon Ramazana ozdravio, imao je period kada je mogao to napostiti, a nije napostio, očekivao je da će poslije nekada napostiti, pa umre, za takvu osobu, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, može se napostiti, napostit će njegovi nasljednici, prvenstveno njegova djeca, a znači nije im to stroga obaveza, već je to pohvalan i lijep čin. 8. pitanje, za koji dan u toku Ramazana imam ginekološki operativni zahvat, nakon kojih će nekoliko dana u malim količinama imati vaginalno krvarenje. Pitanje, znači ako se desi da žena ima određen operativni zahvat, nakon kojeg će krvariti, znači kakav je propis te krvi. Ta krv je krv istihazi, tako da ta krv nema nikakve veze sa postom, niti sa namazom. Žena u tom slučaju, ako je znači krvarenje kontinuirano, kada nastupi namasko vrijeme, kada je u pitanju, ona će postiti svakako, ako je zdrava i ako može, sa zdravstvenog aspekta. Kada je u pitanju namaz, ako je kontinuirano krvarenje, zaštitit će se nakon što nastupi namasko vrijeme uloškom, znači očistit će se od krvi, zaštititi se uloškom, abdestiti i klanjati namaz, bez obzira da li nešto od krvi izlazilo ili ne. Ako krvarenje od tog operativnog zahvata nije kontinuirano, već je periodično, onda će gledati da klanja namaz u periodu kada krv ne ističi. A što se tiče posta, znači post sa ovom vrstom krvarenja nema nikakve veze. Sad se stvar vraća na osobu da li je zdravstveno i fizički sposobna da posti ili ne. Ali krv nema nikakve veze sa ovim znači postom. Post znači nema nikakve veze sa krvlju koja izlazi kao plod hiruškog zahvata. Nadam se ako Bog da smo razumjeli odgovor. Da li izlazak takozvanog bijelog pranja kod žene na donji veš podrazumijeva obnavljanje abdesta za svaki namaz? Islamski učenjaci kada govori o bijelom pranju kod žena, govori o dva pitanja. Prvo, da li je to čisto i da li je nečisto. Allah najbolje zna da je to bila nečista stvar, Božji poslanik bi to pojasnio, kao što je pojasnio i druge nečiste stvari. I za vrijeme Božjih poslanika, alejhi selatu selam, žene su imale bijelo pranje, pa kao što je pojasnio Božji poslanik, propis mokraće, propis hajza, propis nifasa, propis istihazi, da je to bilo nečisto, Božji poslanik bi to pojasnio. Allah najbolje zna, znači bijelo pranje je čisto s aspekta samo znači šerijatskog, u smislu ako bi to bilo na odjeći, da li je naš namaz ispravan? Da, ispravan. Da li kvari abdest isticanje bijelog pranja? Džumhur, većina islamskih učenjaka smatra da isticanje bijelog pranja kvari abdest. Isticanje bijelog pranja kod žene kvari abdest. E sad, to bijelo pranje, opet se vraćamo, može biti u dvije situacije, da žena bude sahibul uzur, da neprestano to bijelo pranje izlazi, tada kažemo ženi, kao što smo spomenuli u prethodnom odgovoru, znači kada nastupi namasko vrijeme, žena će se očistiti, zaštititi uloškom, abdestiti i klanjati, bez obzira da li u toku namaza nešto izišlo ili ne. Ako bijelo pranje izlazi periodično, onda će se žena potruditi da klanja namaz u periodu kada bijelo pranje ne ističi.
Znači, ponavljamo, Allah najbolje zna, bijelo pranje je čisto, s aspekta šerijatskog čisto. Znači, nije razlogom da nam je namaz neispravan. Sada, sa higijenskog aspekta, svakako da žena treba da pazi na higijenu i da pazi na čistoću, znači, svoga tijela i svoga veša. S aspekta da li to kvari abdest, da. Po mišljenju apsolutne većine islamskih učenjaka, džumhura, bijelo pranje, isticanje bijelog pranja kvari abdest. Sada, žena koja ima, znači, isticanje bijelog pranja može biti u jednoj od dvije situacije. Ili joj bijelo pranje ističe kontinuirano, tada smo rekli da je ona sahibil uzur, ona će se, kada nastupi namasko vrijeme, očistiti, oprati, zaštititi higijenskim uloškom, abdestiti i klanjati. Bez obzira da li nešto u namazu izišlo ili ne, namaz je ispravan. Ako bijelo pranje ističe periodično, klanjat će u periodu kada bijelo pranje ne ističe, inšala njen namaz je validan. Sljedeće pitanje jeste, zanima me da li je u islamu dozvoljeno vegetarijanstvo. Da li je u islamu dozvoljeno da čovjek ne jede meso? Dozvoljeno je, ali treba paziti na sljedeće stvari. Prva stvar, čovjek treba da zna da je meso u islamu dozvoljeno. Tako da ne smatra, ja ne jedem meso jer je to zabranjeno. Ja ne jedem meso iz svojih razloga jer mi je možda teško za probavu, ne želim da jedem. Ali to nije nikakav ibadet i ne smije smatrati da je meso u islamu zabranjeno. Već je to moja odluka, ko što neko voli određenu vrstu hranu, neko drugi je ne voli. Znači u islamu nije problem da neko kaže ja sam vegetarijanac, ne jedem meso. Ali je to tvoj odabir, ne smiješ smatrati da je meso zabranjeno konzumirati. Ne smijemo niti smijemo smatrati da to što mi radimo da je to neki poseban ibadet. Već je to naš odabir, kao što neko nosi crnu majicu, neko nosi plavu, neko nosi drugačiju. To je naš neki privatno pravo koje smo mi sami sebi odabrali. Kupovina auta, kupovina mobitela, hranu koju jedemo. Ne smijemo smatrati samo da je vegetarijanstvo propisano, da je to ibadet, niti smatramo da oni koji jedu meso pravi grijeh. I ako Bog da, ako tako pristupimo vegetarijanstvu, inšallah, ispravno smo pristupili. Pitanje u vezi dženazije, pošto kod nas ima dosta novotarija kod dženazije, možete li nam preporučiti kako se ispravno kopava mejit? Mi smo govorili o tome detaljno u Zimskoj školi Islama. Preporučujemo da se vratite na predavanje Zimske škole Islama gdje smo o tome detaljno govorili. Mi smo komentarisali knjigu od šeha Safeta Kuzovića, Pravni propisi dženazije namaza, i moj savjet je svi koji žele da nauči ispravno dženazu namaz i sve što je vezano za mejita od momenta kada umri sve dok se ukopa i sve novotarije koji su vezane za dženazu namaz koji je šejh Safet na kraju knjige itekako lijepo pobrojao, savjetujem svima toplo, čak se knjiga može naći koliko znam i u PDF-u na internetu, da pročitaju ovu knjigu. Sada govoriti detaljno o tome sigurno nam treba 1 sat vremena, tako da ovo smo pitanje samo spomenuli kako je preporučili knjigu Pravni propisi dženazije namaza od doktora Safeta Kuzovića, definitivno najbolja knjiga napisana na bosanskom jeziku o propisima dženazi. I čak propisi koji se vezuju za mejita od samog momenta njegove smrti pa sve do ukopa. Možete li ukratko pojasniti propise učenja Euze i Bismile tokom učenja Kur'ana? Kada je u pitanju učenja Euze i Bismile, prilikom učenja Kur'ana trebamo zapamtiti samo 2 stvari. Euza se uči uvijek. Znači, ako bi rekli da je ovo mushaf, proučimo Eudhu billahi mine šeitanir rajim. Uvijek učimo Euzu. I onda je pitanje odakle smo počeli učiti Kur'an. Ako učimo iz početka neke sure, onda kažemo i Bismillahirrahmanirrahim. Ako smo prije toga učili Kur'an pa smo stali u polovini sure Bekara, primjera radi, tada je dovoljno da kažemo samo Eudhu billahi mine šeitanir rajim, innel ladhine keferu sevaun alejhim enzartahum em lem tunzirhum la yu'minun. Znači, Euzu učimo uvijek. Dok hoćemo uzeti Kur'an, Eudhu billahi mine šeitanir rajim. Kada otvorimo mushaf, ako učimo od početka sure, onda još dodamo na Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Osim kod sure Teuba, gdje se na početku sure ne uči Bismillah. A znači, ako učimo Kur'an iz pola sure, tada onda dovoljno je samo da proučimo Euzu.
Znači imamo dva pravila. Euza se uči uvijek. Auzu billahi minash šeitanir racim. Bismillah se uči samo kada učimo od početka sure. I to je, ako Bog da, dovoljno da zapamtimo ove dvije stvari. Mislio sam da gradnja bunara spada pod zekijat, ali u vašem videu sam doznao da to nije validno za zekijat. Ima u Beču jedna organizacija gdje možeš uplatiti za jetime i da izdržavaš njenu familiju za cijelu godinu. Htio bi znati da li to spada pod zekijat. Isto u ovoj organizaciji kažu da zekijat isto je validno za gradnju bunareva. Mi i dalje smo stava, a to nije samo naš stav, to je stav islamskih učenjaka i njihove fetve, da se zekijat ne može dati za izgradnju bunareva. Kada je u pitanju finansiranje jetima unaprijed za godinu dana iz zekijata, to se vraća da li je taj jetim sirotinja. Imate jetima, rijetkost, ali imate jetima u arapskom svijetu koji su milioneri, milijarderi. Pa nije sama činjenica da je neko jetim može dobiti zekijat, već je činjenica ili siromašan. Ako je jetim siromašan, živi sa majkom, živi sa djedom, nemaju novca, onda se njima može dati novca koliko je njima potrebno da žive godinu dana. Rekli smo više puta da se zekijat siromacima kada se daje se na njihova primanja dodatak da bi oni mogli živjeti godinu dana. Pa smo naveli primjer radi, ako bi rekli da čovjek ima primanja 200 maraka, a da bi živio prosječno i normalno treba mu 400, onda mu mi iz zekijata dajemo još 200 na njegovih 200 da bi imao 400. 200 puta 12 mjeseci, 2400 maraka mu damo i on više ne smije uzimati zekijat jer je upotpunio svoje potrebe. Znači, kada je u pitanju jetim, može li se dati zekijat jetimu? Može ako je siromašan. Daće mu se onoliko koliko mu je dovoljno i potrebno da živi godinu dana, odnosno dodat će se i pridodat će se na njegova primanja koja već ima i mi ćemo upotpuniti onoliko koliko mu je potrebno da živi normalnim životom. Pitanje gdje je Allah? Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je iznad 7. neba, uzvisio se iznad arša. Jednostavno pitanje. Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam su doveli jednu robinju, pa je Božji poslanik upitao: Ejna Allah, gdje je Allah? Pa je rekla fissema, na nebesima, pa je Božji poslanik to odobrio. Ar-Rahmanu ala al-arši steva. Allah dželešanu kaže u Kur'anu, uzvišeni Allah je iznad arša se uzvisio. Tako da u pogledu tog pitanja čovjek ne treba da sumnja da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svojim bićem iznad arša, iznad 7. neba, a svojim znanjem je svugdje. Paziti. Neispravno je kazati da je uzvišeni Allah svojim bićem svugdje. To je totalno neispravno. Iz toga proizilazi da je uzvišeni Allah i na nečistim mjestima i mnogo drugih neispravnih stvari koji proizilazi iz toga. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svojim bićem je iznad 7. neba, iznad arša, a svojim znanjem sveobuhvatnim je, znači, obuhvata njegovo znanje sve. Drugo pitanje, je li Allah ima ruke? Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Maide: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُيْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Jevreji govori: Allahova ruka je stisnuta. Stisnute bile ruke njihove i prokljeti bili zbog toga što govori ne. Obje ruke njegove su otvorene. On udjeljuje koliko hoće. Allah dželešanu za sebe kaže: bel jedahu mebsutatani. Ne, njegove oba dvije ruke su pružene. Allah sebe opisuje da ima ruku i da ima ruke. I onda dođe neko filozofskim pristupom, kuranskim ajetima i nije to ruka. Allah dželešanu za sebe kaže ima ruke i mi ne smijemo kazati da uzvišeni Allah ima ruku. Da, ruka uzvišenog Allaha nije kao ruka njegovih stvorenja. Lejse ke mislihi šej. Ništa nije poput njega. Ali uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje da ima ruke. U hadisu je došlo da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže: uzvišeni Allah drži ispruženu svoju ruku tokom noći da bi primio pokajanje onih koji su griješili danju i tako dalje. Pa argumenti Kur'ana i Sunneta jasno potvrđuju da uzvišeni Allah tebareke ve taala ima ruke. Kakvoća njegovih ruku je nama nepoznata.
Vjerujemo u to jer je to spomenuto u Kur'anu i sunnetu Božijeg poslanika, alejhi salatu wasalam. Pripisati ruke uzvišenom Allahu ne znači poistovjetiti gospodara sa njegovim stvorenjima, jer smo rekli da su to ruke onako kako doliči gospodaru zemlje i nebesa. I tu staje sva priča. 18. pitanje, supruga je porođena danas u 24. sedmici. U svakom slučaju, poenta je da je jedna naša sestra vanredno se porodila u 24. sedmici svoje trudnoći, nosila je blizance, pa je jedno od tih dva blizanca, jedno je preselilo. Procedura je da li takvom djetetu klanjati dženazu? Da. Takvom djetetu se klanja dženaza, znači više puta smo o tome govorili, znači od onog momenta kada se djetetu formiraju organi, to dijete, znači uzima propis kada je u pitanju dženaza, odrasle osobi i kupanje, umotavanje u čefine i dženaza, sve identično odrasloj osobi. Da li je poljubac djevojke kvari post? Da li poljubac djevojke kvari post ili mu samo umanjuje vrijednost? Poljubac djevojke je haram. Imamo mi problem što bi mi sada, znači baš kroz ova pitanja, trebamo mi da postavimo pitanje kakav je propis poljubac djevojke. Poljubac djevojke je haram, zabranjeno. Vjernik koji posti ne bi trebao da se spusti na taj nivo da u jednu ruku pokoran je uzvišenom Allahu tebareke ve taala, ostavio je hranu, ostavio je piće, a svoje strasti ne kontroliši. Pa insan vjernik treba da se pazi ako posti, ako je ukrotio, što bi rekao, i čuva svoj stomak, i čuva svoj jezik, i čuva znači svoj pogled, onda treba da se pazi i od strasti. Pa po meni ispravnije pitanje postaviti kakav je propis poljubca djevojke, pa mi kažemo poljubiti djevojku je haram i neispravno. Malo duže pitanje, čovjek pita da li on može dati za svoju suprugu zekijat pošto ona ima toliko nakita. Žena ima toliko nakita da jednostavno potpada pod zekijat. Pa da li ta žena ima, odnosno da li njen muž ima pravo da da za nju zekijat? Ima pravo ako mu ona to dozvoli u smislu da on bude njen, da ga ona opunomoći. Da on kaže ženo ja bi zato izdvojio zekijat, ona kaže u redu može jer je zekijat znači ibadet i treba biti nijet, dajem zekijat na ime svoje supruge. Tako da, inšallah, bizna islamski učenjaci kažu da nema smetnje da muž izdvoji zekijat za svoju suprugu, ali uz njenu saglasnost. Sada ne bi ovdje da ulazim, jer ovaj bračni par već ima stav u pogledu izdvajanja zekijata na nakit kojeg žena nosi. Ako su oni stava da je to obaveza, onda neka radi po tome, s tim što znači muž može izdvojiti zekijat na ime svoje supruge. Pitanje, imam jednog ahbaba koji dugo godina je odoljevao da ne uzme kamatni kredit i nekako uspio, zadužio je se, uzeo je neki dugova da kupi kuću, ali alhamdulillah nije uzeo kamatni kredit, može li se takvoj osobi dati zekijat? Rekli smo da ako se dugovi uzmu zbog halal stvari, ispravni stvari i ako čovjek nije u mogućnosti da ih vrati, onda se može takvoj osobi dati zekijat i pomoći iz zekijata wal gharimin. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada spominje kategorije kojima se može dati zekijat kaže wal gharimin i oni koji su prezaduženi. Pa su kazali islamski učenjaci da se time misli na dvije stvari. Misli se, znači da, odnosno to dva su uvjeta da bi se nekome dao zekijat, a on je iz te kategorije da je uzeo dug za halal. Ne može neko uzeti nešto što je haram i mi ga pomažemo iz zekijata. U ovom slučaju rješavanje stambenog pitanja je halal potreba. S druge strane, kao što stoji u pitanju, čovjek je se zadužio na mnogo mjesta, dugovi ga pritišću, pa tako da, inšallah bizna, ispravno je pomoći takvog čovjeka iz novca zekijata. Sljedeće pitanje. Ja i moja žena smo u braku 2 godine, a 6 godina smo bili u vezi.
imamo sina od godinu dana, u zadnje pola godine uvijek je supruga nezadovoljna. Moje roditelje želi posjećivati, govori ružne riječi o njima. To me stalno boli. Meni isto zna često da kaže vulgarne stvari, psovke i tako dalje. U svakom slučaju poenta je, muž nije zadovoljan sa svojom suprugom. Pazite, 6 godina se zabavljali, 2 godine sad u braku i opet to ne ide kako treba. Zato što nije izgrađeno na ispravnim temeljima. U svakom slučaju, insan treba u ovom slučaju da stvari prvo gleda kroz prizmu islama, a nakon toga da opet gleda određene stvari za budućnost. Supruga ko supruga, njoj nije obaveza da posjećuje njegove roditelje, ali žena bi zbog svoga muža, zbog njegove ljubavi trebala da lijepo govori o njegovim roditeljima, da ih s vremena na vrijeme posjeti, da im, hajde da kažemo, uradi određeni hizmet, zato što su to njegovi roditelji i na taj način i ona dobiva i njegovu ljubav i njegovu pažnju. Ne ide, nelogično je, neispravno je da žena psuje muža, da ga vrijeđa i tako dalje, da vrijeđa njegove roditelje i tako dalje. Tako da u ovom slučaju ono što možemo mi savjetovati jeste dijalog, razgovor, kontakt. Na kraju krajeva ako insan zaista dođe, ja uvijek to savjetujem kao zadnje neko rješenje, ali ako zaista insan vidi da to ne može više, pa na kraju krajeva znači zadnja stepenica je razvod braka. Ako se slučajno dotakni polni organ nakon kupanja dok se brišemo peškirom, da li se poslije mora uzeti abdest? U pogledu doticanja spolnog organa, da li kvari abdest, postoji više stavova. Imamo stav da doticanje spolnog organa ne kvari abdest nikako. Imamo drugi stav koji kaže doticanje spolnog organa kvari abdest kako god da se dotakne. Imamo mišljenje središnje neko da ako se dotakne sa strašću kvari. Ako se dotakne slučajno, kao što u ovom slučaju, ne kvari. Ja lično sam više puta istraživao to pitanje i moje srce se na kraju smirilo da bilo kako doticanje spolnog organa kvari abdest. Da li bilo slučajno ili bilo nenamjerno, da li bilo znači sa strašću ili ne sa strašću, kvari abdest. Tog sam ja stava, ako neko vas je podučio drugačiji i imate nekog autoriteta, daju koji vam je prenio drugačiji stav, vi imate pravo da slijedite taj stav. Ja sam stava da bilo kakvo doticanje rukom spolnog organa direktno kvari abdest. Ako bi čovjek preko peškira dotakao spolni organ ili preko hlača ili preko, hajde da kažemo, bilo kakvog zastora, to ne kvari abdest. Kada govorimo o doticanju spolnog organa, misli se doticanje rukom i doticanje direktno. U tom slučaju, ako se desi da je čovjek direktno dotakao spolni organ, ja sam stava da je to kvari abdest. Htjela sam da vas pitam da li je dozvoljeno učiti Kur'an, uči žena Kur'an u hajzu kako bi mogla završiti na kraju Ramazana hatmu. U svakom slučaju velik broj islamskih učenjaka je smatrao da žena u toku mjesečnice ne može učiti Kur'an. Ja opet sam svog nekog stava uzetog od velikih islamskih učenjaka da žena može učiti u toku hajza Kur'an, ali da ne dotiče mushaf. Danas imamo velike olakšice, može učiti preko mobitela, može učiti preko nekog iPada, pa čak i preko kompjutera, tako da ne postoje jaki i vjerodostojni argumenti koji zabranjuju ženi da uči Kur'an dok je u periodu mjesečnici. Tako da, a nemoguće je, odnosno nije ispravna analogija na osobu koja je džunup. Osoba džunup može da se, ako je sada džunup, može da se okupa i nema više džunupluka. Žena kada je u hajzu mora čekati dok prestane krvarenje 6 ili 7 dana. Tako da Allah najbolje zna, nema smetnje da žena uči Kur'an, ali da ne dotiče mushaf. Tako da to je neki, Allah najbolje zna, središnji stav. Možete li napisati šta žene, djevojke treba da radi kada imaju mjesečnicu toku mjeseca Ramazana? Pošto ne mogu klanjati, ne mogu postiti. Ovo je jedno lijepo pitanje, mi smo na njega davali odgovor u proteklim godinama, da žena u datom momentu kada je u mjesečnici u Ramazanu, žao joj je, pogotovo u zadnjoj trećini, ljudi tragaju za noći Lejletul Kader, niti po danu posti, navečer ne može klanjati, pa se osjećaju malo pod navodnim znacima zapostavljenim i u nezgodnoj nekoj poziciji. Žena u toku mjesečnici, rekli smo, može da uči Kur'an, samo da ne dotiče mushaf.
Isto tako može da dovi, može da zikri, može da sluša Kur'an, znači sve su to elhamdulillah ibadeti. Može slušati Kur'an, može učiti Kur'an bez da dodiruje mushaf, može da dovi, može da zikri, može da čita tefsir Kur'ana, tako da su to sve neki lijepi ibadeti. Mimo toga nahranjivanje postača, udjeljivanje sadaki i mnogi drugi načini ibadete koji može činiti, ali evo mi konkretno govorimo o tim nekim ibadetima koji su vezani za Ramazan konkretno. Žena može zikriti, može doviti, može slušati Kur'an, čitati knjige tefsira, može i inšallah i učiti, može učiti Kur'an, jer je bitno da mushaf ne dotiče rukama. Moj muž ponekad od mene i djece zahtjeva da klanjamo u džematu za njim. I onda do kraja pitanja, ali taj čovjek ne klanja redovno. Pa pita žena da li ima pravo da odbije svog muža, da ne klanja za njim u džematu, kada od nje to traži zato što on ponekada ne klanja. Allah najbolje zna, mislim da žena ne treba da odbija da klanja za svojim mužem, kada je pozove, kada klanja i treba u jednu ruku da joj bude drago da on klanja, hoće da klanjaju svi džemat ili možda to i bude ako Bog da razlogom da nastavi redovno klanjati. Tako da žena, ako muž ispravno uči, ako Bog da, nema nikakve smetnje da za njim klanja i da klanjaju ako Bog da zajedno u džematu. Imam već par godina sumu novca 1000 km za ne daj Bože, tako je napisano za dženazu, jer sam dužan dati na to zekijat. Postoje dva stava kada je u pitanju određivanje nisaba, pa Allah najbolje zna. Ja sam stava da se nisab određuje u današnje vrijeme po zlatu, tako da 1000 maraka ne potpada nikako pod pojam nisaba, tako da insan koji ima 1000 maraka, Allah najbolje zna, ne potpada pod pojam bogata insana na kojih se odnosi obaveza zekijata. Tako da insan koji znači nije dostigao nisab koji je određen po znači vrijednosti zlata, takav insan nije obavezan da daje zekijat. U ovom slučaju 1000 maraka nije obavezno insanu da izdvaja zekijat na njih. Prilikom velike nužde mi se ponekada dešava da mi iz spolnog organa ističe tekućina poput spermije, ali nije bilo masturbacije, niti sam to htio izazvati. Pa me zanima, trebam se okupati od toga i šta je to. Ovo se u islamu tečno se zove medij, predejakulacijska tečnost. Tako je neki prevodi na bosanski jezik, medij, predejakulacijska tečnost. Od vremena Božih poslanika postoji znači propisi pojašnjeni u pogledu ovog pitanja, ali radijallahu ta'ala zed Božih poslanika imao je problem sa ovom tečnošću, pa je poslao jednog ashaba koji se zvao Miqdad ibn Esved, pa je pitao Božih poslanika, pa je Božji poslanik dao odgovor, ova tečnost znači nije sperma. Sperma kada izlazi, ona izlazi sa strašću i izlazi pod pritiskom, znači izlazi jednostavno u mlazu. Tako kažu islamski učenjaci, izlazi sa strašću u mlazu, za razliku od medija koji ne izlazi sa strašću i nije u mlazu, ali sliči spermi. Od ove tečnosti, ako iziđe ova tečnost, insanu nije obaveza da se kupa. Ovo moramo prvo naučiti. Nije obaveza da se kupa. Druga stvar, ona je nečista po konsensusu učenjaka, što znači ako kapne na tijelo ili na odjeću, obaveza je to oprati i kvari abdest. To su 3 propisa koja vjernik treba da zna vezano za mezij. Znači, ne treba se kupati od te tečnosti, kvari abdest i nečisto je. Treba znači oprati i spolni organ i testi se treba oprati ako dođe do izlaženja i treba oprati dio odjeće ako je onečistilo odjeću, znači ova tečnost. Dobro. Opet pitanja oko vaktije, mi smo rekli da nećemo mnogo detaljsati oko vaktija. Naša preporuka jeste, zato što imamo više vaktija, znači da insan bude predostrožan u pogledu oba temelja islama, da prestane jesti kada vaktija nalaže, da sačeka nekih pola sata da bude siguran da je nastupilo sabahsko vrijeme, jer je osnova da je noć. Osnova je baqa'ul lejl, osnova je da je noć, tako onog momenta kada bude znao siguran da je nastupio sabah, tada će klanjati i on je ako Bog da sačuvao i svoj post i svoj namaz. Oni koji klanjaju prije toga, mi nećemo kazati njihov namaz je neispravan, oni radi po
stavu institucije, rade po stavu učenjaka, rade po stavu, znači oni su mukallidi, slijede nekoga, tako da mi se nadamo da su takvi namazi ispravni, ali preporučujemo zato, pošto postoji, to je stvarnost, postoji više vaktija, mi preporučujemo da se napravi jedna pauza minimalno od pola sata, nakon toga da se klanja i insan će biti, ako Bog da, rahat. Mi kad smo govorili o stvarima koje kvari post ili ne kvari, rekli smo da tabletice, sitne, male tabletice, znači Allah najbolje zna koliko se sjećam da su one vezane za srce, ako se takve tabletice stavi pod jezik, a ne da se progutaju kroz grlo, takve tabletice ne kvari post. Sada je pitanje da li možemo i druge velike tablete piti na takav način, da li to kvari post. Prva stvar, i ove sitne tabletice koje se piju zbog srca, bilo učenjaka koji su kazali da kvari post, ali velik broj savremenih učenjaka je kazao da te sitne tabletice ako uđu u organizam putem žlijezda neće pokvariti post. Ne treba se sada sa tim pitanjem poigravati. Ako čovjek ima neke bolove i ne može izdržati, onda može da dobije injekciju koja je protiv bolova i to mu uz Allahu pomoć ne kvari post, ali stavljati sada tablete, znači velike tablete pod jezik i na taj način i unositi u tijelo nikako ne preporučujemo. Opet one šubhe u pogledu ispiranja usta u toku dana kada čovjek posti. Rekli smo da je Allahov poslanik alejhi selatu selam napomenuo samo, znači mimo Ramazana čovjek kada abdesti da dobro ispere usta i nos dobro da ispere, a kaže u toku kada postiš baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Osim ako si postač. Tako da u tom slučaju insan, znači kada posti i zapraće nos, ali neće mnogo uvlačiti vodu u nos, ali će isprati i usta i nos. Tako da pitanje trebamo li izostavljati pranje usta i nosa kad postimo? Ne trebamo. Da je trebalo, to bi izostavio Božji poslanik, on je najbogobojazniji. Voda nije hrana pa da zapni za zub. Uzmemo vodu, ispirimo usta, kada ispljunemo, voda je izišla. Gutanje pljuvačke nakon toga ne smeta postu. Nemojte se time opterećavati. Mnogo pitanja vam dolazi oko pljuvačke, oko ispiranja usta, ispiranja nosa. Čovjek će abdestiti normalnim nekim metodama, ispere usta, ispere nos i završena stvar, isekne vodu iz nosa, ispljune vodu iz usta i ne osvrće se nakon toga više na te stvari. Da li možete da mi kažete šta uraditi sa bebinom pupčanom vrpcom? Pupčana vrpca je sastavni dio čovjekovog tijela, nešto slično noktima. Pa kao što je preporučeno da se nokti zakopaju, znači pa čak malo i na nekom većem stepenu kao neki dio tijela koji se amputira od čovjeka ako bi odrezali čovjeku prst, tada je pohvalno se taj dio tijela zakopa. Tako i pupčana vrpca, najbolji način rješavanja jeste da se negdje zakopa u zemlju. Ne smijemo, a poznato je da postoji u našem narodu određena neispravna uvjerenja da se pupčana vrpca čuva u kuticama, pa kada djeca prvi dan krenu u školu bacaju tu vodu i tako dalje. To je neispravno, haram, to je sujevjerje. Pupčana vrpca nema nikakve veze sa čovjekovim životom, znači kada se dijete rodi, ta pupčana vrpca se uzme, zakopa se i znači ne osvrće se više na to. Nismo bili u mogućnosti napraviti akiku ni 7. ni 14. i 21. dan. Može li to nakon toga? Može, svakako. Od sunneta je ako se može zaklati 7. dan ili 14. eventualno 21. Ako čovjek to nije uradio nakon toga, neka zakolja akiku kada bude u mogućnosti. Pošto se radi o djevojčici, pitanje da li se treba i može skratiti, ošišati kosa djevojčice i mogu li se probušiti uši djevojčice kako bi nosila naušnice. Allah najbolje zna, ja sam stava da i žensko dijete, ako ima kosice kada se rodilo, može se ošišati, odnosno obrijati i u vrijednosti, odnosno u težini te kose da se podijeli sadaka u zlatu. Tako da ima učenjaka koji su smatrali da se žensku djetu ne brije glava. U svakom slučaju, ako je nekoga strada mogu povrijediti dijete ili jednostavno ne želi da obrije djetu kosu zato što lijepo izgleda, inšala nije napravio nikakav neki prekršaj ako ne obrije kosu, ali ako obrije kosu, pa makar bilo i žensko dijete, postupio je ispravno. Što se tiče bušenja,
ušiju kod ženske djece, svakako da od vremena sahabiki žene su nosile u ušima ušnjake, tako da nema inšala biznila ništa sporno u tome da se žensku dijetu probiju uši kako bi dijete nosilo ušnjake. Imala sam van materinčnu trudnoću i nakon toga pobačaj u 6. sedmici. 13 dana nisam obavljala namaz jer sam krvarim smatrala nifasom. Jedna naša sestra u 6. sedmici. To je izuzetno rana trudnoća, znači 6. sedmica imala je spontani i nakon toga smatrala da je u nifasu i nije klanjala, nije postila. Što je greška. Krv u tom ranom periodu trudnoći smatra se krv istihazi. Ova naša sestra koja je uradila, ovo je pogriješila. Dane koje nije postila će napostiti. 13 dana koje nije postila će napostiti. Nije griješna jer je to uradila, hajde da kažemo, iz neznanja. Ostaje pitanje namaza, naklanjavanje namaza. Kažu islamski učenjaci da ako ju to predstavlja poteškoću neće ih naklanjavati jer jednostavno ona je to uradila iz neznanja. Ako bi naklanjala te namaze, dobro bi postupila. Znači, pitanje je bilo, sestra je imala spontani u 6. sedmici trudnoći. To je rani početak trudnoći, znači tada kada se desi spontani, to je nemoguće da su se dijelovi tijela formirali kod djeteta i krvarenje u tom ranom periodu nakon pobačaja je istihaza, nije to nifas. U toj krvi, znači u tom periodu ženi je obaveza i da klanja, ako je zdrava, može i da posti. U redu. Ova sestra je mislila da je to nifas, pa nije ni klanjala ni postila. Kažemo joj nakon Ramazana napostiti dane, a što se tiče namaza nije obaveza da ih naklanja, ako ih naklanja dobro je postupila. Da li hidžab mora da pokrije bradu? To pitanje se vezuje za pitanje abdesta. Šta je obaveza da se opere kada abdestimo? Obaveza je oprati od mjesta gdje niče kosa, od uha do uha i do mjesta gdje se spajaju dvije vilice. Sve ovo je obaveza. Ovaj donji dio nije obaveza prati, znači kada je u pitanju abdest i samim tim, kada je u pitanju žena, taj dio tijela se smatra avret. Znači žena koja hoće da nosi po propisu hidžab, treba da nosi hidžab, da hidžab pokrije, znači da ne da ide ispod. Tada je ovaj donji dio, znači ispod vilica, otkriven, što nije ispravno. Tako da mahrama treba da pokriva, znači pokriva ovaj takozvani podbradak. To je ispravno pokrivanje. Transport Kur'ana. Čovjek koji putuje u autobusu, da li ima pravo da svoj mushaf stavi u torbu koju će ostaviti dole u bunker, a iznad su gore ljudi. Ispravno inšala biznila da nima u tome ništa sporno. I čak i ovaj brat pitao, da li je nekad neko na to pitanje odgovorio da. Skoro pa je nemoguće danas postaviti pitanje, a da na to pitanje već ne postoji odgovori na islamskim web sajtovima, jer su ljudi na to već dali odgovor. Tako da našao sam pitanja koje govori o ovom pitanju, znači odgovore koji govori o ovom pitanju, nema ništa sporno da čovjek ostavi mushaf u torbu koja će ići u dole bunker ili prtljažnik, kako ga već zovu, u autobusu, ili eventualno da torbu pošalje u avion u kojoj će ostaviti svoj mushaf. Tako da uz Allahovu pomoć nije to ništa sporno. Ako insan može da taj Kur'an drži u nekoj torbi gdje će on sjediti sa sobom, to je definitivno, hajde da kažemo jednu ruku, ljepše i bolje. Ali ako stavi mushaf u torbu koja će ići u prtljažnik ili u avion, znači dole, znači gdje se predaju stvari, nije napravio nikakav prekršaj. Htio sam da pitam u vezi posta, prošle godine sam postio iako sam bio bolestan, međutim operisao sam se od srca, postavili su mi pumpu na srce da sam pumpa, u svakom slučaju malo imamo nekad i poteškoća u čitanju, zato što ljudi tako i napišu. U svakom slučaju pitanje je čovjek koji je urađena operacija, ugrađene su, kako je spomenuo, neke pumpe, njemu post predstavlja veliku poteškoću. Pa kaže, je li mi obaveza postiti? Rekli smo više puta, ako insanu post predstavlja poteškoću, mora koristiti određene lijekove. Čak on ovdje spominje da je to, znači, bolest
trajnog karaktera, u tom slučaju, znači insan potpada pod kategoriju bolesnika, nakon Ramazana će, ako Bog da, iskupiti se tako što će za svaki propušten dan i nahraniti po jednog siromaha i, ako Bog da, neće biti griješan. Imamo opet pitanje oko mjesečnice, a to je da je pred sami nastupanje mjeseca Ramazana žena vidjela znake čistoće pa je zapostila prvi dan, pa 24 sata znači nije bilo krvarenja. Kada se iftarila pred jaciju je vidjela tragove, ali koji su bili smećkasti. Taj smećkasti iscjedak u islamu, islamski učenjaci su zvali as-sufra wal kudra, odnosno od vremena Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, taj neki žučkasto, smećkasti iscjedak. Ashabike su govorile, poslije čistoći, ako bi nam se pojavila ta sufra i kudra, žučkasto, smećkasti iscjedak, mi to, kaže, nismo smatrali ništa, nismo smatrali da je hajz. Tako ova sestra, ako je bila sigurna da je prestalo krvarenje, da se očistila, nakon 24 sata, ako se pojavio taj smeđi iscjedak, taj iscjedak znači nije ni hajz, ni nifas, znači žena se treba od toga očistiti i može postiti i može klanjati. Imamo sad pitanje gdje se jedna sestra žali na svoga muža, na njegov vokabular, gdje je vrijeđa, a gdje je potvara, ako koristi mobitel, pita da li se dopisuje sa svojim ljubavnicima i tako dalje. Iako iz njenog e-maila shvatamo da žena nikada u životu nije stupila u kontakt sa nekim drugim muškarcima. U svakom slučaju poenta je da ti ružni izrazi i vulgarni izrazi mnogo vrijeđaju tu ženu do te mjere da ona nema više želje da živi sa tim svojim mužem, niti ima želje da ima sa njim intimni kontakt. Ja sam ovo pitanje samo spomenuo iz ovog momenta, da kad su u pitanju supružnici, moraju supružnici uvažavati želje jedno drugog, da kažemo moraju uvažavati. Nekada može stvar biti halal i dopuštena, da reknemo da je halal i dopuštena, ali može smetati supružniku do te mjere da to može prerasti u mržnju. Pa onda supružnici treba da imaju prostora za kompromis. Ako supružnik traži od drugog supružnika da ostavi nešto što njega iritira, nešto što kod njega izaziva mržnju, treba to ostaviti. Pogotovo ako se radi o stvarima koji su zabranjene. Pitati ženu jel se to dopisuješ sa ljubavnicima, a dopisuje se sa nekim ženama, je znači opasna stvar. Može doći veoma lako do potvori. Tako da veoma bitna stvar da supružnici paze na povjerenje međusobno i da paze na stvari koje iritiraju supružnika. Ako žena kaže mužu nemoj to raditi, to me iritira, smeta mi, prelazi u mržnju, ili ako muž kaže supruzi nemoj to raditi, nemoj to oblačiti, nemoj to govoriti, nemoj se tako ponašati, prelazi mi to u mržnju, to me iritira, onda treba da se druga strana urazumi i da pokuša to izbjegavati. U ovom slučaju konkretno savjetujem onoj našoj sestri da sabura, da se strpi što više može, da dovi Allahu dželešanu i kada bude lijep ambijent, kada muž bude raspoložen, da mu pokuša pojasniti do koje mjere je to njegovo ponašanje i njegovi termini, koliko nju vrijeđa i koliko teško joj pada do te mjere da to prelazi već u jedan vid mržnji. Znači pokušaj razgovora i dijaloga. Da li je dozvoljeno fluorescentnim flomasterima obojiti ajete u Kur'anu, arapski tekst koji smo naučili radi lakšeg ponavljanja? Allah najbolje zna. Znači šta je pitanje? Imam osobe koje uče Kur'an na pamet, pa ajet kojeg su naučili mogu li da ga uzmu, da ga znači obilježi flomasterima? Allah najbolje zna, to je već nešto, čitao sam o tome fetve, ne bi to trebao raditi vjernik i vjernica. Da uzme insan flomaster, da jednu riječ samo zabilježi, jer imate u Kur'anu dosta ajeta gdje je razlika između dva ajeta samo jedna riječ, pa kada insan znači tu riječ malo zafarba, onda mu to, hajde da kažemo, više se ureže u pamćenje. Kada bi insan u ajetima koji su slični, a oni koji hifzaju Kur'an znaju o čemu govorimo, to su takozvani ajeti el mutešabihat, znači ajeti koji su slični. Nekada je samo riječ jedna različita, u dva ajeta različita, tako da se samo riječ
obilježi, inšala to nije sporno. Ali obilježiti cijeli ajet koji smo naučili, nakon toga drugi, to je već omalovažavanje mushafa, kako su spomenuli islamski učenjaci u svojim fetvama. Kako učiti suru na kraju koje ima seđda u namazu? Znači, znamo svi da ima sura Ikra, El Alaq i ne znam da li imaju i druge sure, da u zadnjem ajetu nalazimo ajet seđdi. Šta to znači? Kada čovjek u namazu klanja i došao je do tog zadnjeg ajeta, proučio je seždu, šta će sada uraditi? Da li će otići na seždu ili će otići na ruku? Ako ode na seždu, kada se vrati, šta će raditi? Pa kažu islamski učenjaci sljedeći. Prva stvar, počinjemo, znači tilavet seđda u namazu i mimo namaza nije obaveza, već je pohvalna i lijepa stvar. Tako da insan koji kada bi učio suru, u čijem zadnjem ajetu ima seđda, ako uopšte ne bi učinio seždu, otišao na ruku i znači nastavio normalno klanjati, inšala nije griješan. Znači, ako učimo suru koja ima sežda i ne uradimo seždu, mi nismo griješni. Ako želimo činiti seždu, šta ćemo? Pošto je to zadnji ajet. Nekada kada se uči sura u sredini te sure je sežda, mi učinimo seždu, vratimo se i nastavimo učiti. Ali ovdje je zadnji ajet u pitanju, pa kažu islamski učenjaci, čovjek može uraditi dvoje. Ili da uradi seđdu, kada je završio zadnji ajet, kaže Allahu ekber i ode na seđdu. Vrati se, malo se smiri i onda opet kaže Allahu ekber i odlazi na ruku. To je jedna opcija. Ima druga opcija da kada se vrati da prouči nekoliko ajeta neke druge sure i nakon toga da ide na ruku. Nadam se da ste me razumjeli. Znači kada učimo suru Iqra, El Alaq, zadnji ajet te sure je seđda. Šta možemo uraditi? Imamo tri opcije. Imamo opciju da ne učinimo seždu. Idemo na ruku, vraćamo se sa rukua kao da se ništa nije desilo. Ako hoćemo činiti seždu, možemo imati dvije opcije. Da odemo uradimo seždu, vratimo se, malo se smirimo i onda kažemo Allahu ekber, idemo na ruku. Imamo treću opciju, a to je učinili smo seždu, vratili smo se, pogotovo ako smo u džematu. Proučimo par ajeta, neke suri i onda kažemo Allahu ekber i idemo na ruku. Nadam se, ako Bog da smo shvatili. Imamo još dosta pitanja, a već smo evo skoro sat vremena odgovaramo. Jedan brat radi teške poslove, postio je sve dane, samo zadnji dan prespavao je, nije ustao na sehur i šta? Nije ustao na sehur i taj dan nije postio. Rekli smo za ljude koji radi teške poslove moraju zapostiti. Bez obzira, ako nije ustao na sehur, zanijeti će post. Kada u toku dana, kada radi težak posao, osjeti veliku slabost, ne može više izdržati, prekinut će post, popiće vode, poješće hrani koliko mu je dovoljno da znači, ostatak dana provede u postu, nakon toga će znači, jesti normalno. Tako da insan, ovaj brat kaže, taj dan nisam postio, nije ispravno. Znači insan koji radi teške poslove treba da zaposti svaki dan. Možda Allah dadne nekada da ne bude puno posla, možda bude i lijepo vrijeme, možda mogne izdržati post, tako da, znači ljudi koji rade teške poslove treba da zanijete post, da ustanu na sehur i da zaposti. U toku dana ako osjete slabost, veliku slabost koju ne mogu podnijeti, napiće se vode, poješće onoliko koliko je dovoljno da mogu završiti taj dan. Sljedeće pitanje. Pita jedan brat, da li je ispravno to što on klanja vitre na sljedeći način kada je u džematu. Ja kada klanjam za našim imamom postupam tako što ne donosim tekbir prije kunut dovi. Podignem ruke i učim u sebi Allahumma hdina fimen hedejt u afina fimen afejt. Znači, znamo da kod nas kada se klanjaju vitre, kada se završi kirajet i učenje, imam donese tekbir, ljudi podignu ruke i nakon toga uče kunut dovu. Allah najbolje zna ovo što ovaj naš brat radi da tada ne donosi taj tekbir, inšala biznila nije sporno. Nakon toga podići ruke u dovi ili ne podići, sve je to ako Bog da ispravno. Pitanje, jedan naš brat 25 godina ima, rijetka mu je brada do te mjere da on smatra da mu to znači neizgledno je.
pa onda jednostavno toga psihički mnogo ga to muči i tako dalje. U svakom slučaju, insan bi u svemu tome trebao da jača svoju vezu sa gospodarom i da shvata što to radi. Brada se ne pušta zbog ljepoti. Brada se pušta zato što je to naređeno. Neko ima dužu bradu, neko ima rijeđu, neko ima ljepšu, neko manje ljepšu, neko ima crnu, neko ima smeđu i tako dalje. Brada se ne pušta zbog ljepote. Kada insan shvati da je pustio bradu radi Allaha, neće ga mnogo interesovati njegov vanjski izgled i šta će ljudi o njemu kazati. Svakako, mnogo se o toj bradi govori, nekada ćemo o tome duže govoriti, da znači insan koji ima veću bradu, da je sredi, da bude higijenski čista, pa da je uredi, da je skrati, ja ne vidim u tome ništa loše, ali mi nije poznato da je neko od islamskih učenjaka dozvoljavao da brada bude skraćena ispod 4 prsta. Znači ispod 4 prsta da bude skraćena, da čovjek pazi na higijenu svoje brade, da je dotjera, nema u tome inšallah ništa sporno ako je to djetjerivanje koje prelazi 4 prsta dužine brade. U ovom slučaju ako je u pitanju rijetka brada, znači insan treba da pusti bradu, zna da je pokoran uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, ne radi to zbog ljudi. Tako da Allah najbolje zna, najbolje je ne opterećavati se time. Apsolutno ignorisanje, pustio sam bradu, živim normalnim životom i to je to, inšallah. Živim na zapadu i upoznao sam djevojku pravoslavne vjere i tako dalje. Savjet, znači, iako je ovaj brat već donio odluku da se ne bi ženio sa njom, ali pitanje naših savjeta u svakom slučaju, po islamu su žene koje su ehlul kitabike, znači ili kršćanke ili židovke u islamu su dozvoljene za brak. Muslimanima je dozvoljeno da oženi ženu kršćanku ili židovkinju pod uvjetom da je čestita i moralna. Pod uvjetom da je čestita i moralna, ali su islamski učenjaci savjetovali da se to ne radi, jer kroz budućnost dolazi sigurno i neminovno do mnogih problema, tako da problemi sa djecom. Kako će odgajati žena koja nije muslimanka tvoje dijete u islamu? Treba da ga odgaja, da klanja, da posti i tako dalje. Sutra će doći problemi do određenih stvari koje ta žena praktikuje, a ti ih smatraš zabranjenim. Halal meso, odjevanje, izlaziš sa njom napolje i mnoge druge stvari. Tako da savjet braći muslimanima da znači ovaj propis, jedno je da je nešto dopušteno, ali to treba izbjegavati. Jedno pitanje, ja ću ga samo rezimirati. Jedan bračni par imali su zajednički novac pola po pola pa su kupili jedan stan. Nakon toga prodaju taj stan pa je muž malo više novca pridodao da kupi veći stan, pa je pitanje mogu li taj stan ponovo pripisati 1/2. Muž nema ništa nema ništa protiv da se taj stan ponovo vodi 1/2. Ne vidim ništa sporno u tome, s tim što sutra kada bi došlo do nekih, hajde da kažemo, razmirica, treba da se zna koliki je procenat novca kojeg je muž uložio, koliki je procenat novca kojeg je uložila žena, kako bi, ako bi ne daj Bože došlo, to kroz papirologiju da se vodi 1/2, to je znači više kao administracija, papirologija, a znači supružnici treba da znaju da kažu 60% novca u stanu je mog, a 40% je supruginog. Ako ne daj Bože bi nekada nešto trebala im ta informacija, a može im nekada trebati, bitno je da znaju da to nije 50-50, već da je 60-40 ili 70-30% i tako dalje. Ali da se uknjiži 1/2, inšala bizla, ne bi trebalo da bude sporno. Da li je zabranjeno raditi kao nastavnica u školi u našim državnim školama gdje dolazi do miješanja muškaraca i žena u zajedničkim prostorijama kao što je zbornica, sala i tako dalje? Ne vidim ništa sporno u tome da žena vjernica radi u školi, da predaje predmete koji odgovaraju ženi. Svakako da je ljepši i bolje da žena predaje u školama koje su niži razredi, znači osnovne škole, jer već srednja škola, žena da predaje toj djeci, pogotovo ako su to neki smjerovi muški, to je već, znači, veliki je to belaj u današnje vrijeme. Generalno odgovor, Allah najbolje zna, žena koja ima potrebu da bude učiteljica,
To što se ona u datom momentu mora miješati sa svojim kolegama u zbornici da uzme dnevnik ili tako dalje, to je neka neminovnost tog posla. Tako da ne možemo zbog toga kazati da je neispravno i zabranjeno toj ženi da ne radi takav posao. Svakako žena vjernica treba kada ide na posao da se ispravno odjeva, da se ne šminka, da se ne parfemiši. Kada je u pitanju kontakt sa muškarcima, da se svodi kontakt na minimum kad su u pitanju kolege, direktori i tako dalje. Moj savjet je da naše sestre koje već odaberu prosvetu, da to bude znači u nižim razredima. Pitanje, već počinju dolaziti pitanja oko sadekatul fitra, pa ljudi koji su u evropskim državama, ovdje počinje pitanje, kaže, Ramazan nam lagano prolazi, a obaveza davanja vitra dolazi. Ovo čisto govorim, čovjek kaže, ja živim u Skandinaviji, ne mogu naći nikoga kome bi dao svoj sadekatul fitr u hrani. Šta je rješenje ako imamo osobu koja želi da dadne sadekatul fitr u hrani, a u mjestu gdje on živi nema siromaha? On će to realizirati na način da za njega neko izdvoji u mjestu gdje ima siromaha. Konkretno u Bosni. Ili će nazvati nekoga u Makedoniju, u Albaniju, u Kosovu, u Bosni. Pa čak ako može i u Africi. Znači bitno je da je to povjerljiva osoba. Pošalje mu preko Westerne, ne znam nija 10-20 eura, već koliko treba, kupi toliko prehrambenih artikala za mene i moju porodicu i moju djecu, zna se, znači izračuna se, dostavi siromasima, prehrambenim artiklima moj sadekatul fitr, znači mi opunomoćimo nekoga da to uradi za nas. I to je uz Allahu pomoć ispravno. Jedno pitanje duži od jednog naših brata iz Amerike. Ja sam ga spomenuo ovdje samo iz razloga što je spomenuo onu malu knjižicu, ako se sjećate knjižici, to je bila džepno izdanje sažeta knjižice Svojstvo namaza Božijeg poslanika alejhi selatu vesselam. Jedan naš brat iz Amerike kaže, tu mi je neko knjigu dao, pa je dugo vremena tu stajala negdje na nekim policama, nisam bio svjestan koliko je to vrijedna knjiga, pa sam je poslije uzeo, čitao, pa traži od nas da mu nađemo, da mu pošaljemo još takvih knjiga kako bi ljudima podijelio i donirao i tako dalje. Pa je poenta, nekada insan u svojoj kući ima korisnu knjigu, lijepu knjigu, ali ne zna, tu je negdje ona na polici, pa insan s vremena na vrijeme lijepo je da malo prolista svoje i prelista i pretraži svoje police knjiga. Sigurno će naći tu mnogo korisnih stvari. Idemo, pokušavamo da žurimo malo. Može li se klanjati noćni namaz u 1 sat navečer? Noćni namaz se klanja od jacije do nastupanja zori. Kada god čovjek može da klanja, sve je to ako Bog da noćni namaz. Da li je haram sjediti u prostorima gdje se konzumira nargila? Ne doliči čovjeku, makar insan ne konzumirao, kaže nargilu, ne doliči čovjeku vjerniku da uđe u lokal gdje se konzumira nargila. Ne kažem da je haram ako je čovjek sjedio u nekom odvojenom mjestu, možda uzeo kahvu ili čaj, bez konzumiranja toga, ali vjernik, praktičar vjeri ne doliči da ulazi u takva mjesta. Čovjek koji vozi kamione, odnosno, možete nam pojasniti kako se dovi na seđdi. Čovjek, znači na seždi, rekli smo više puta, koji pitaju na fila, može doviti na bosanskom jeziku. Da kaže, gospodaru, oprosti mi, gospodaru, smiluj mi se, podari mi džennet, oprosti mojim roditeljima, uputi moju djecu, pomozi muslimane i tako dalje. Znači, ako u pitanju na fila može se doviti na seždi na bosanskom jeziku ili maternjem jeziku, nekom drugom, ako je u pitanju farz, onda je to bolje svesti na dove koji su prenesene od Božih poslanika, alejhi selatu vesselam, na arapskom jeziku. Čovjek koji vozi kamion u pogledu namaza, ljudi koji voze veći relacije od 80 km, rekli smo da su musafiri, imaju pravo da spajaju namaze i krate namaze. Tako da od podne do akšama nek nađe 10 minuta da se negdje zaustavi, klanja podne 2 rekiata i kindiju 2 rekiata i to je to. Opet nakon akšama spojiti akšam 3 rekiata sa jacijom 2 rekiata. Znači ljudi koji voze kamione na relacijama dužim od 80 km su musafiri, mogu spajati i kratiti namaze. I pitanje za post, oni ako putuju dalje od 80 km su musafiri, ne moraju postiti, s tim što te dane trebaju napostiti. Pitanje, učim hatmu, mogu li da je poklonim za 4 osobe iz moje porodice?
Ne vidim u tome ništa loše, iako znači rekli smo da nije bila velika praksa, odnosno nije bila praksa prvih generacija da su učili Kur'an i poklanjali svojim mrtvima, ali Ibn Taymije, Ibn Al-Qayyim, mnogi drugi učenjaci smatrali da čovjek ako prouči nešto od Kur'ana i sevap toga pokloni mejitu da ako Bog da to njemu koristi, pa ne vidim razloga zašto bi rekli ne može na 4 mejita, mora samo na jednog mejita, tako da insan ako već prouči hatmu i želi da to pokloni svojim mrtvima, ne vidim u tome ako Bog da ništa loše. Jedna naša sestra postavila je dugo pitanje, u svakom slučaju ona nije nešto imovinski, finansijski imućna, ali eto željela bi da daje neku sadaku, pa da li može da svoju sadaku udjeli nekim organizacijama, ona je čak ovdje spomenula Pomozi Ba i neke druge i da se to njoj ubraja kao vid sadake. Svakako, ako su organizacije, vode i povjerljivi ljudi, znamo da će, znači ako imaju fondovi, da je to sadaka i oni će to podijeliti potrebnima, uz Allahu pomoć, oni su jednu ruku nama usluga, oni su nama u hizmetu, umjesto da mi idemo tražiti siromahe, oni su to preuzeli na sebe i dostavili, tako da ako Bog da, to se smatra sadakom. Da li se jacija može klanjati pola sata prije zore? Ispravno mišljenje da je jacija do pola noći. Od akšama, znači kada nestane crvenila, rumenila na zapadu gdje je sunce zašlo, od tada pa sve do znači polovine noći. Ne do 12 sati, do polovine noći. Do tada se može klanjati jacija. Osim u iznimnim, teškim situacijama, kada bi čovjek zaista imao veliku potrebu, pa da odgodi znači obavljanje jacije namaza, ali znači osnova je gdje se ne treba poigravati da jacijsko vrijeme, takozvani ihtijar, odabrano vrijeme je do polovine noći. A darura, znači potreba velika, kad bi rekao čovjek ja radim operaciju, ulazim u salu, znači prije jacije i iziću poslije pola noći na pola sata, mogli odgoditi jaciju, tada bi rekli može. Ali je to obaveza, čovjek radi, operiše, spašava tuđe živote. Ali insan koji znači nema potrebu za tim, krajnje namasko vrijeme za njega je polovina noći. Kriptovalute, ako Bog da nekada ćemo u budućnosti pripremiti odgovor na kriptovalute, zaista je to jedna duga i, hajde da kažemo, široka tema. Izgovaranje dova La ilaha illallahu wahdehu la šerike lehu. Da li se ovo zadnje slovo izgovara ili ne izgovara, znači nekada u transkripciji vidimo da ima, nekada nema. U osnovi, znači u arapskom jeziku kada se staje na kraju riječi, ne izgovara se zadnji vokal, tako da je to razlog. Da li spajamo riječi ili ne spajamo. U svakom slučaju i jedno i drugo je ispravno, iako je bolje stajati na takozvanom sukunu, bez izgovaranja zadnjeg vokala, tako da ćemo kazati la šerike leh. Ne la šerike lehu. Nećemo reći la šerike lehu. La šerike leh. Ali ako bi rekli la šerike lehu, ako Bog da, naša dova je ispravna. Postoji li posebna dova kada počinjemo sa postom? Ne postoji posebna dova kada je u pitanju početak posta. Trudnica sam, imam česta povraćanja. Da li to kvari post? Znači to je post koji nadvlada trudnicu. Post koji nadvlada u trudnicu, rekli smo, post koji nadvlada postača ne kvari post. Tako da trudnica, ako je post ne smeta, a ima neko povraćanje, ako povrati post i nadvladao, ona može nastaviti postiti što se tiče povraćanja. Sad, zdravstveno stanje je nešto drugo. Naš brat jedan pita, možeš li nam pomoći u pogledu razumijevanja Kur'ana, šta nam preporučuješ i u spoznaji gospodara Allah subhanahu wa ta'ala. Moj savjet je iščitavanje tefsira Ibn Kathir. Osoba koja želi da dodatno nauči o Kur'anu, onda moj savjet je da iščitava tefsir Ibn Kathir. Ako se može nabaviti tefsir isto od Aidul Qarnija, dobro je. Kada je u pitanju spoznaja gospodara, definitivno najbolja knjiga napisana na tu temu je knjiga našeg šeha, profesora Sanela Ramića, komentar Allahi subhanahu wa ta'ala, lijepih imena i svojstava. Da li gutanje šlajma kvari post? Rekli smo da gutanje šlajma ne kvari post. Gutanje šlajma ne kvari post, ali ako šlajm već iziđe u usta, onda ga treba ispljunuti.
Ali ako je šlajm smo progutali, nije došao do usta uopšte, naš post je ako Bog da ispravan. Pitanje čovjek iz Norveške kaže da se povodi za vaktijom u Bosni. Da je napravljena za Norvešku vaktija po bosanskom računanju vremena. Pa kaže na kraju, iako je vrijeme zalaska sunca gotovo sat vremena poslije vremena iftara. Oni iftari, a sunce nakon sat vremena zađi. Po meni je nelogično živjeti u Norveškoj, imat zalazak sunca i raditi po bosanskoj vaktiji. Znači, imamo situacije u određenim zemljama gdje nema zalaska sunca. To je problem, ali zemlje u kojima ima zalazak sunca, radi se znači po zalasku sunca i po pojavi zori. Nema nikakve potrebe da se vezujemo, pa čak imate neki učenjaka koji su govorili u tim nekim situacijama vezivati se za Meku. Ma ne, u zemljama u kojima ima zalazak i izlazak sunca, makar znači između zalaska i izlaska sunca bilo samo 2 ili 3 sata, treba postiti onoliko koliko znači je od izlaska do zalaska sunca. A ako živimo u državi u kojoj nema izlaska i zalaska sunca, onda se povodimo po vremenskoj zoni najbliže države u kojoj ima izlazak i zalazak sunca. Vezivati se u ovom slučaju za Bosnu po meni nema nikakve fikske pravne osnovi. Evo kaže ovdje čovjek, iftari se, nakon toga sat vremena sunce zađi. Nelogično, tako mi je Allah, nelogično. Tako da, znači države u kojima ima zalazak i izlazak sunca, makar noć ne bila duga, tu se posti od pojave zori do zalaska sunca. Ako nema zalaska i izlaska sunca, znači dan traje 3 mjeseca, tada se povode po najbližoj državi do njih, po njihovom vremenskom rasporedu. Jedno pitanje jednog našeg brata kaže da je neoženjen, praktikuje vjeru, moralan, instituiran, ali mu je teško da nađe danas suprugu. On je spomenuo i grad u kojem živi, ne bi volio da spominje kako se ne bi osjetio prozvan. U svakom slučaju, savjet moj je, ozbiljna osoba će tražiti suprugu na ozbiljan način. Jedan od metoda i načina jeste preko prijatelja i kolega koji su oženjeni. Pa će takvim osobama kazati da je Allah vas nagradio, recite svojim suprugama imaju li među svojim poznanicama ili rodicama ili prijateljicama ili kolegicama djevojaka koji su moralne, koji su čestite, koji su pokrivene, koji praktikuju vjeru, želim da se ženim, želim da se upoznam i tako dalje. Znači, brak je ozbiljna stvar i treba tražiti budućnih supružnika na ozbiljan način. Jedan od metoda, znam da ima sredina gdje je malo djevojaka pokriveni, ne mora čovjek da traži djevojku u svome mjestu, pošto vjerujem da kada insan ima prijatelja i ti prijatelji, njihove supruge su iz različitih gradova, pa možda neka žena ima sestru, ima neku rodicu, ima neku poznanicu. Znači, ja smatram da je najbolji način traganja za budućom suprugom preporuka. Da da čovjek do znanja i svojim rođacima, i svojim rodicama, i svojim prijateljima, ljudi, hoću da se ženim, Allah vas nagradio, možete li mi preporučiti neku moralnu, čestitu, vjernicu ženu, znači da se upoznamo i ako Bog da vidimo možemo li zasnovati brak. Problem, osoba koja ne zna koliko dana ima da naposti, rekli smo da se vraća stvar na procjenu. Znači jednostavno pokušat će osoba koja ne zna koliko dana ima napostiti da procijeni. Pa jednostavno, ako bi rekli toj osobi, pa jel imaš 20 dana, ma ne, nemam, puno je. Jel imaš 5, malo je. Znači pokušat će naći neki približan broj za kojih smatra da je ako Bog da odgovarajući onom broju dana koje osoba nije postila. Vječita dilema, post bez namaza. Post bez namaza, mi smo rekli da su to 2 zasebna rukna. Iako u islamu namaz je na većem stepenu od namaza. Islamu je namaz je na većem stepenu od posta. Pa je malo nelogično neko posti, a ne klanja. Ali se može desiti. U svakom slučaju insan koji je već zapostio treba da savlada šejtana i da počne, ako Bog da, i redovno klanjati.
žena, kaže, pošto iz zdravstvenih razloga dobivam vaginalete da koristim, vrlo su neugodne jer naredni dan, skoro cijeli dan, taj medikament curi. Da li zbog toga moram svaki put uzimati abdest? Allah najbolje zna, znači bilo šta, bilo kakvo isticanje, pa makar se radilo i o lijeku iz znači otvora, ako bi dolazilo do bilo kakvog isticanja na otvor ženine rodnice ili intimnog mjesta, Allah najbolje zna, potrebno je da promijeni abdest i to kvari abdest. Da li je dozvoljeno poljubiti ženu u mjesecu Ramazanu ako nisi u braku? Nije dozvoljeno i poljubiti ni u Ramazanu, ni izvan Ramazana, osim ako je to neko ko nam je mahrem kao majka ili sestra, normalno, onda taj poljubac je poljubac znači rodbinski u obraz, a kada je u pitanju poljubac osobe koja nam nije mahrem, kao što je zabranjeno u Ramazanu, zabranjeno je i izvan Ramazana. Koristim losion za kosu koji sadrži toliko alkohola 2 puta dnevno. Da li taj losion može putem kože ulaziti u moje tijelo? Korištenje bilo kakvih losiona ne utječe na ispravnost posta. Dugo vremena imam problema sa želucom i zajtra kad ustanem povraćam. Da li povraćanje te kiseline kvari post? Rekli smo da nenamjerno povraćanje ne kvari post. I zadnje pitanje, moja majka ne može da posti jer je prošle godine imala teške operacije srca. Iako udjeljuje sadaku i sprema iftare u kućanima, ima li neki iskup za dane koji ne može postiti? Svakako, znači to što ona udjeljuje sadaku je nešto zasebno. Osoba koja nije postila, ako je trajno bolesna, nakon što završi Ramazan, za svaki dan koji nije postila, nahranit će jednog siromaha. Allah vam dao svako dobro. Danas smo malo i odužili, ali šta ćemo kada vas mnogo volimo i želimo da odgovorimo na što više vaših pitanja. Allah vam dao svako dobro. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.